Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî wene. Wekî destpêk ji bona tevahiya bînerê xwe dibêjin Rojbaş. Bi hêviya rojekê xwe ji nav de kêlî û serkeftinên pir dewlemend ji were hêvîdar dikin. Di xeleka xwe ya îro ji bernameya Rojbaş Kurdistan em barê dikişînin li ser heftemîn Festîvala Şehîd Yekta Herakol. Kolbajarê Qamşlo hat eldarxistin. Beriya niha ev mijar bibû rojeva bernameya Rojbaş Kurdistan سێ لیستیکوانên کۆپەشدارî wêbûne û hatine qebûlkirin çîrokên xwe diriya bernameya me de dan nirxandin. Lê îro ji ber ku festîval bi dawî bûye em encamên wê nas dikin. Festîval bi çi rê û resmî hatiye derbaskirin. Her wiha li kêleka wê şanogerekî dî li ceme ye ew bi xwe jî nirxandin û hûrguliyên yên şanoya xwe bi me re parve dike. Festîvala heftemîn ya Şehîd Yekta Herakol. Kolbajarê Qamşlo bi çi rêvazî her wiha bi çi armancî hat eldarxistin û çawa jî hatiye bi dawî kirin. Hemû tefasîl û hûrguliyê komanê ne ser ziman diriya bernameya xwe em ji wir din guftugû kirin. Lê wekî destpêka mêvanê xwe ji were li din nas kirin. Mêvanê me yî destpêkê Xelîl Tehlo hevserokê tev çandê ji bo televîzyona Rojbaş. Hûn çawan roşa we çi ye? Baş, spas gelekî spas. Mêvana me yî duyemîn jî hemalîn ferman لیستیکوانه ji bo te jî dibêjim dembaş û rojbaş. Gelekî spas Rojbaş. Me paşnavê te rast gotiye? Berê hemalê ferman. Belê. Destpêkê te çawa hemalê roşa gelekî spas hêvî derim baş be. Başin gelekî spas û bêguman destpêkê ji bo te dibêjim pîroz be. Gelekî spas. Tiştekî pir xweş bû we da pêşkêş kirin û bi rastî yanî sal bi sal em tiştên pir cuda jî di vê festîvala ya Şehîd Yekta Herakol de dibînin. Mamoste em destpêkê ji me dest pê dikin. Heftemîn festîval hat eldarxistin beriya çend roja bû. Ev festîvala hanê wekî destpêk nirxandin bixwaze tiştekî ji bo nayê bibêje. Taybet em bêjin ku di îsal di sala 2025 hat eldarxistin û sala 2025 jî salekî navdar e pir geşedan pir tiştên cuda têde çêbûne. Festîval çawa bû bi giştî nirxandin ji bo navê hebe em wê guhdarî bikin. Gelekî spas. Ji xwe te dît îsal festîvala Mehrecana Şehîd Yekta tê her sal tê darxistin wek bîranîna Şehîd Yekta û salvegera şanwa cîhanî ya ku her sal tê pîrozkirin. Di hetirê wê de şwa festîvala Şehîd Yekta ku me ji xwe re wek xetekê hilbijartiya ev ca wek ev jî werzê xwe heftemîna derbas dibe. Festîvala Şehîd Yekta di hindirê xwe de gelek tiştan pê hewandin. Festîval hebûna wê wek dibêje em di aliyê sêwanekê em dibînin ku şanogerên me yê ku Bakur Rojhilatê Sûrî di hindirê wê de wek şanoger li ser dikayê bileyzin. Ya di duwa em xeta ya dêtir bidine xuyakirin ku Kurdistanî ye. Ku şanogerên me Kurd yê ku li her çarparçê Kurdistanê şanoyê dikin, dixwazin êşê xwe, azarê xwe, serkeftinê xwe, çîrokê xwe, destanê xwe bidine pêş û bi rengê şanogeriyê kar û xebatê xwe bikin. Lewma jî me xwest wek him hazirî ji bo em wek xetekê ji xwe re diyar bikin. Xeta şehadeta Şehîd Yektayê ku roja 27 agir bi bedena xwe xist li qada Helebê ya ku Saqdila ku li wir bû mîneka xeta şoreşgerî ya şano ji ber wê jî her sal ew bîranîn çê dibe û her di navbera salekê diwa de em mehrecanekî giştî dar dixin. Mehrecan jî ji xwe te dît her sal ev mehrecana ha bi tevlîbûna Bakur Rojhilatê Sûrî bi giştî tevlî dibe. Ji sala yekem ku 2015 hat darxistin bi tevlîbûna hin komên me yên ji Mexmûrê ji Başûrê Kurdistanê Mexmûrê tevlî bûn
وج حلب ج عفرين ج طبقة جرقة هنجي تقريبا هنجي طبقة ربقة زيادة تبلينا دبون لكوباني و بحتري قامش لو تبلي دبون هر بصال تديد برفرق تردبه باجاري ما مصدر دبن كومي مزيدة تردبن هر سال نكيمي سه تكست تبلي في شان في فستيفال دبن دهندري بينا دجي تيت قوميتاتنا أباكر قوميتايكو هيجي قوميتاكو شوباندنا نصوصين تكست شانونا پشتیوی قومیتا شوپاندنیا پشتیوی ناکه قومیتا نرخاندنیا چه دبه یعنی بگشتی وقت سیستم که هاتیه دارین ورز خوی هفته دا بردوام دکه و بناوی شهیدیک دا وقت فستیوال ما بناوی شهیدیک دا هاتیه وقت ارک دارن که ام کاربن هر سال ببیر بینن بری کو ما وقت دبیجه دست به فستیوال کرد ما خواست کومینا شانو آوا بکن کومینا شانو لسر آستا گشتی لسر آستا باکور و روشلات سوریا آوا بکن دهندره ویدا چه کسی در هنر یان یه نویسکار یان شانوگر خواه دهندره ویدا بحاوین و لب کن ببن و ببنا دستا کو بهفدورا کار بکن کو شانو هم کردی جبر کو شانو کردی هنکی زحیفاتی وی هنا جبر کو ظلم و تعداریا دولت کو یکی نکاری بو بزمان خوا ایدی نبشانو گری بزمان خوا با آخره جدزی و کارو خباتن دا آلیه دا آستا نوروز داد حتا پیشکش کرن لی اما او جدزی و بو حتی دا آلیه خوی هنری دا آلیه خوی زانستی دا جزئیفاتی درباز دبو جبری جما گو پیویستا کم دست پیگه ام کاربن کومینه که آوا بکن ام هنکی د آلیه وقت جه تورید پیش بخن د آلیه زانستی دا ام پیش بخن جبر ویجی ما گلک او کارو خباتر کرن ما کاری بو هم شانوگری میکو هنکی خبرت آوها به شانوگری میکو نو تبلیوی وقت ویجی وی خطه دبن و به هفدو بجی به سیستم اکش خورا بکن اما وقت ویجی توزیکا کومین آوا بکن سری اساسی جی ما پروردک بکر هی 2015 ملحمو دیجی آوا کر او کمبونا ما هنکی وقت بزرگی هاده دانی کم کاربن گابنه باش بابجن پشتیونا که ما پیمانگه آوا گر پیمانگه شیدیک تا کو بناوی شیدیک تا جهادان بیدین لتربسبیه ما آوا کر دو ورزه خوشی وقت بجی بردوام کر ما هن شانوگر زانستی دانه پیش جهنگی و تدید ام خطا شانو ام پیش دخن دخوازن چه کسی کو ببه هیوی و د آلی شانو ده هم ده هنری ده هم ده آلی زانستی ده هم پیوستی کو های کو دخوازه وقت بیجه هستی خواه بینه لسر دکه ما بوی رنگی دست بگیریا و اورز هفته بردوام دکه ام دخوازن هیدی ببه بنگهک شورشا روژ آوارا ببه بنگها که جشانوا کردیرا ببه بنگها که جشانوا نتوا ديمقراطيك را جبكو هيفيه ما هنا كو ام كاربن چاوان جواكي كو هاي كو باكر رجلات سوري جان دكه چاوا کار دستکه بده هدو چاوا کار به هفدورا کار بگه هر کس برنگ خوا بزمان خوا بچاند خوا بخط خوا کاربن لهفدو کم کو فیدج هفدو بینن کم کاربن چاوا زراوی کو کم هی ام داگرن ام سوی اساسی خوا آوا بکن. بله. ام تنجم تجی همالی نزیه بپرسم. دست به که برای آکوتش مربحث شانو یا خوب که دست به که بگشتی جبونا هفتمین فستیوال شهید یک تا هر کل پشدار بونات وکی جنه که جبونا و بگشتی شوپاندنات جبوی فستیوال هانه تچاوا دید کلو. گلکی سپاس بو میوانداری و شغال بت گرینگیا فستیوالی هی دار خستناوی کو دورامل دار بکبه گرینگیا و اوا کو کم جوینه که جبو همی شانو گران جبو همی خبات کارن شانوی ورنگل هف کارن هف ببین سوده ببینن جوان کار کوتین پیشکش کرن حتی نیراده که امش هف فیر ببین گرینگیا فستیوال اوه لی او فستیوال نبا بو
رولا شانو دورا ما تحديد بكان دس نشان بك نقو فستيفال بداوي بشانو بداوي بنا أبيك الجمع راسي مخابن تشيد بهاي هي في دارم صالن ب گشتر بن اف فستیوالن جیاواستر چه ببن گریدای هنر شانوی گر بجنیه تکستن شانوی بنیان تایبت به مونودرامای تایبت به شانوی انگشتی تایبت به فستیوال کجبو شانوی جنی چه ببن بگشتی اسکارم وی بجم سر فستیوال وکو جن شخم دل استقوان تانی بوند دشانوی استقوانی کو ام جن تانی بشدار ببون بلکوش برگو رنگی مونودرامایه او دو تاني هبون لوكيدن بجداريا جنيج بو شانوي هيا لاستقوان باش هنا خبط كارن شانوي جن هنا لي تاني جبركو رنگي خوي مونودراما بو تاني دل السكات من قبل كرن بلي چما قالوا الجورنا ريناتا يعني هجركو نا مونودراما بايا وهجمارة كبيرة يعني الجورنا ريناتا قالوا السرجني زحمته مونودراما بيشكيش بك يعني من خواص أزبي خليفة بك نتني يعني أذكرهم في بيجم سيرفي مجاري صالن بريجي شخوا بجداريا جنب أصلكي باش هبولي شانويا مونودراما أو تاني سر استقوانك تاني بيراد با يعني باري وي شانوي بل سروي الاستقواني تاني يعني ممثلة واحد تاني السردكي يعني الاستقوانك تاني وي شانويا خبري فدبا ينكو مونودراما بليزن تايبت وكجن هنكي كامل مخابن يعني دراما او جيفت غير قالك سدمان هلبت جوان سدمان اسبكن سدمنوي قريداي باش داربونا جني قبول كرنا جني تايبت دناوا جبا كده بلكي او تفليبونا وي خرتنا بو بري لينها راستي تشيبويا جن الاستقوان هنا لي مخابن تاني جبو مونودراما يعني كماسي هنا لي تشيبه بفكرنا فان بيمان كان را بفكرنا پروردين كريداي هنر شانوي وإيدي الاستقوان خرط تشيبه دنر نامده ومستاذ هناكي درباري فيم جريدة أزويش تجي ببرسم يعني هجمارة جن لغورنا ريناتا سدمي ويتشنكو مثلا يكمين جارة مونودراما دنوا في فستيفال هاني دا تشي دبا دجن تاني خوا بيشكيش دكن كو تيدا هنر خوا هروها شانه خوا بدن بيشكيش كرن هجمارة هوالي يخورت مثلا سسيبوني جن ددوبون احتمالك هي كو درفت هبايا مثلا هجمارة يخورت بيتر بايا جبركو جن تاني ددو خوا بيشكيش كرن لغورنا نتا مثلا سدمي وين تشنا قالو بله شوتيت او سدمي كلهم بري شانا كردي چند كردي دبو سدمي هري مستن لسر جنب خوجي جبر تيت هناك جاناجي عادات وتقاليد ناهيلا ابيك جي ياد دوا جبركو كسيكو خبده بر بنجهكي جرك وري يعني جهكي وري كو پروردگيري به زانستاوي فهم كي خو پیش خست به ناس کربه خوش بنگی هی دوی هنکی هبونای هب حتی کو گاون باش و یعنی ها جن هیدی و ری خود وکه یعنی وقت گشتی تفلیبونا کوي هيا يعني نهار گشتی دا کومي مي گشتی جن تقريبا بلکي سري صدي صد بهتر هيا لقالك جراجي جن خود هن مجارنا دا دي پیش وقت آلي گوبده دا آلي موزيكي دا دشانو دا زيادة كيما دشانو دا ولو وقت واجبك يخوانا بين أنا أو وقت شوا شجاعتها وينينا شجاعتها وينا قوي قاوي بيجي لي بشتي شورشي ووقت شانو خاطرونا دن دا آلي أكاديمي دا آلي كومينا دا يهاري البيش جنبو يهاري بيش جنبو نهاجي دا پیمانگه ما بلندا پیمانگه خسر دا جن چکی گاونی باش مزن جی آویتنا یعنی ایده او بخوا جی خورتا بهتر لپیش چمانی جن بهتر هستی کی خورتر جمعیا خور پچکی ولو ج هستی خود دور کهتیا ایده آلی کی دیده مهنه کی دا آلی ولو وک خو مستر دبینه لما جن ده هستی خود فکری بیش خود فکری بهتری ونا کی وک کنها ایرو د فستیوال آمده چشانه ما هایم بهتر هستی جنیت ایده بون برخدان جنیت ایده بون
رحي جنيتي دهاب ونجبركو إيش وآزارك وهاتي سر جني يعني وكي بيجي دقة السر جني بهتي هاتيا كرن جبر ويجي إيدين ها أو بيشنجتي ديك يعني دفا فستيفال ما يها تايبت دروجاوا ده فستيفال شهيديك دا جل بيشا إيديش جن بوا درهنر إيدي أو جاكري ويتشي بوا درهنرية ديك أو جبر تشت جبر قاعدة ما هناكي زعيفة قاعدة ما يكو زانستي زعيفة أنا مخرجك درفته ونبنكو ببي مخرج بخويني خو آبابكي كذا خو آبابكي أو سببك كو إنه رين نديدي رين نديدي جبولا جينها دريا بيمان جهدا دريا وقت بيجين دوار ريا وبينج هذه إرادة خد بينه ريل بيشيد تفكرن كاري قامنا هي مصدر بابيجي أما جبو مونودراما جبر مونودراما جي كاري كهري زحمته بله كاري زحمته جبر مونودراما دفيت تشانو جريكي جالكي خورت به يكون ده أولية هالبشير ده هالي كومبوني ده أصلا كتبلند وبيحتى كود جابا به إذا ما اختاكو او جند آستا خویا کوجبت درفتی وچه نبونا درفتی وچه نبونو کو آستای بلد به جبولی زحمتیا دکشینی زحمتیا دکشینی لی اما نها ام دبین هدی گاوات آبیجی ایدی پیش دکوی در هنریت دکه لستگوانیت دکه ایکاری بتنی لسر دکه ایش خو بگی حسانی بده خویا کرن او جی صدم میکو ام دبیجن ام نابیجن صدم دجمنیم هو آن درفتنی لجارنا جی کسایت آمو گرک هنکی ایراده مل پیش بی خواسته که مل پیش بن ایده ام نطرسن شتشتا گرک ام نطرسن ام خودی هیوی بن خودی کسایتی کی کو کاربن ایده اس پیشنگتیه بکم پیشنگتی گرک وحی آوا کن بله و تایبتكم مثلا جواكا يا روج آوا و سوريا و روجلاتا نافين بگشتيجي مثلا جوان جواكن كو طبقات آستد نافوي ده هبون مثلا آستا هري باش دكتور بو عند زيار بو اف بون يكو هجر فنون وهنر بخوندايا بتشكي بتشافكي بتشوك الوادي تشتكي تشانديه مخابن دناف تشاندا وي زاروكي هاني هاتيه افاكرين اما عندكار نويجي تخص بكن دنافا 13 ساله ده مكاريبو چاندكي وصا بدا جوهرتن ايرو مثلا هجماركي باش جنان وج خورتان جي حتاني جي خود گشتي ده هن دي خساده جي دغرا كان بشن دوسيا خو تماشا بكن باش دوباره دو ودگرن بناري ماش خو درباري مجارا مدا درباري فستيفال حفتمنيا شيد يكتا هركول دا حوالی ما افدوسیا آماده کرنه هنک دیمن و هرگولین یک کوهاتن جیان کرن دریا به دوسیه ده امجواردن بار بکرن kesin وقت باشتر دبیر باز عبدا شخور هره بکفا قرزی که برسا Davet Çandır'la بالكم ام دست استفاده بكم دست به منو حوالك هيجو حوالك الشام تشيا مسترين تابين مستروني اجي بعد جلس هذا ما تشتكي ان تشتك اني بيرامك اوجي كومبونا كردستاني عن تشياي آزاد حوالوني خورا دقود افتش من بلدي تيا لمن بقوايا جديد تيا اوجي تشياي آزاد تشياي كردستاني
بس وجاكيتهم جيبوكوا صمايل ودوكا الباخر. ده مزبوط يا فرس. قلت نمرو بقى. قلت نمرو بقى. أري. أنا ديروكا كروكا لبناتنا فيسر. أو ديروكا. أس. قلت. وكم بروغراستي تزار. بديري بريري. وهذا ورمش بيشبرن. ده وينها ناسنا ما يبغى أنا. وين جالكي؟ وين يا رواني من بخوينا عفنا أخشى. شبورم دتن. براوان ببم. أري. أو وين يا براوانم. أو وين يا كتير يستن. أو وين يا كتير تدا. بجودة تبع. أول. أول. شاش من ميزانك. شاش من ميزانك. وش تنابا وين يدور؟ وتنابا بازار النهار الكلين وفروتن. حرارتك مرتفعة. دعني أحضرك. فتحوني سخونتك بأضلاعي يا حمادي. ياه كما اشتاق حتى لمرضك التي تجعلني أشعر بدفئك وأشبع من عطرك. اسكت يا ولد، اسكت. لا تقل لم أعد صغيرا، لا زلت طفلا. أسهر الليل كله من أجل أن تنبض عينيك بسلام يا روح أمي. مقاتل باسل كما يقولون لك وينتظر أن يرتدي كفنه في آخر المشوار. اسكت يا أمي، اسكت. دع عنك هذا اللون الذي ترى. تبقي لك زوارق الحرب وزوارق الهجرة حفر البحار من أخوة توقفا عن العراق. لا يجوز العراق في هذا البيت أبدا أبدا. تعرف في الجيش وتعرف الانضباط جيدا، وأنت جندي مقاتل وعليك إطاعة الأوامر. يجب أن نعيش بسلام هنا، مفهوم؟ أنت الآخر يوما أيضا أحد واثنين. أنا أعلنت في الصحيفة لكي تتحرك الحياة في هذا البيت الموحش، وأنتما بكل بساطة تقولان لي سنعيش ضايق بلي درباس به خبر برامه. يعني بكي ماني 25 سالان بير درباس كر بخوشي بنخوشي بكي كان بحنك بهر تشتي راستي جي غمجينيه إيرو بو أوجي دفي فستيفال هنيد نحاضر.
بینەرێ مەشخوا ئەم ji دۆسیا خۆ jî vegeriyan em jara xwe bi hev re berdewam dikin hemalîn dubare vedigerin ji we ez ji wê bipirsim. Mesela şanoya te mijara wê çibû, çîroka wê çibû kê derhênertiya wê kiriye, kê nîvsandina wê kiriye em hinekî van tefasîlê haşta nas bikin. شوكي كوما شانويا بجداري حفتمين فستيفال شهيد يقطع كلبون بشانويا مونودراما حنين شخوا جنويسا نويسكاري سعودي عباس الحي درهنرتيا عبد الرحمن إبراهيم شخوا الاستقبانية اسمه مهمالين شخوا شانويا حنين بحثا ويدي أرديا دانا كاتشين بجوك يعني زواج القاصرات دكا شخوا بحثا ويكي جا بناوي حنين دكا جاوا أو إيش وزحمتي و کووی کسی ختیار یکو و پیردانه زوجاندن ایشو چیروکا خود بیجا حنین پیام حنین او ناجبو زوجاندنا کچین بچوکو داناوان تایبجی کو هینجی مخابن لناف جواکا ما نتنی لناف جواکا ما لناف تواهی جواکین دی ترجی لروجلاتا نافین هیجی اف دیارده مخابن هیا کچین بچوک تینه زوجاندن أو تشيروكين وانجي تينا بشارتن مخابن أفو تشيروكا حنين ما خص أم فيشانو يبشكيش بكن أرمان جمعي سركة أفو تايبت أف ديارديا كو مخابن بربلاوة يعني دريا حنين ردو دريا ويكتشا كو قالك زحمتي قالك إيش قالك زور داريج هلا حفجيني وإيه كو بتمنكي جي مصر كو بوبو مينا همشيريكي ممرضيكي بوبو كساكي كو تمي الرخوي كسي بو بيرابو جياناوي ده لتانية دخوازينوي قدارت كر زاروكتي أخوات جبير كربو تاني بالسدماوي كسي كو بوبو هفجيني وبتمنكي جي مصر عم دكارم بيجن يعني دريا حنين رما اف بيام قهاند كو ناجبو دانا وان كچين بچوكي كو مخابن جلك ايشي جلك زورداريه زواجكي كو نبدلي وان مخابن دبينن هالبجارتنا تشيروكي كي بوغلو كي جور هالبجارته كي بيشنيار كر تكليا و يعني يعني بيسكار تشاوابو شو بر حربري ورقرتنا تكست كي هلبت دستورة يعني ويسكار دوي ام دستورة وي دخازن ويجي افيا كاريك رو كيف خوشيا خوشي اني زمان تبجي بشتي مخلاتي ورقرت كو اف تكست ويا كو بزمان عربية هاتي ورقراندن جبو زمان كردي ما مصعباس لحايك كيف خوشيا خوشي اني زمان جبو فيكي وكي كوم شخوا راسيم لهف دجفن ام كوميتين ما هنا يعني او كوميتي ما يريف برام لهف جفن افتكست مع البجارة بو بأريكرنا هوالي الميدر دوري تايبت و بدلي ما بو هفي دارم بياما مجي كهابا كسين كو لي تماشا كرن كسين كو جماور بون آماده بون لشانوي از تخوازم هجي ناس بكم همالين مثلا شانوياتا مونودراما بو تنه توليستقوان بو لي دي ريا چيروكاتا دا گلك كس هنا چند كس هبون مثلا تشانويا خوا بالرباز چند كسا يعني هم حنين هم هجر هفجيني وبا ودردورو هر وكيدن ملين شو د مونودراما حنين ده كسياتا بافي حنين هي كسياتا هفجيني وبافي سليمان هي كسياتا دياوي هي كسياتك ديمانك هي بحثا طيارات كدماكو دو طيارة ده لسوارتي او جي كسيك دماكو قشمريا خو بيت كو جرد بيجي كچا خوا بسكنينا ونظانكو كچك بشوكل طياري صورة كي هفجينا ويا وكسياتا حنين بخوجي هي حنين دما فتجري زاروك وشخو ماكوتشي كسياتا بافي سليمان خوشيا مونودراما شخوا أفا يعني أو رنجي وبرنجيا كاركتير يعني شخصيات عندنا واي مونودراما يدا كود كاربا أو لاستكوان دريا لاستكا خدا قالك كسن كودوي چیروکی ده بينا بيشبري جماوران وكاربا بياما خو بكينا هم استمرن جموة يعني همالين باش نرخاندن جبونا چیروكا شانويا خوكر ام هناكي يه هوالي ديجي اشتناس بكن يعني راس برينها سيكس دلجان هم جي نجبير هم جي رودي بونا ميواني برنامج ما چیروكا يا شانويا خو مرا بار بكرن لي هم بيتر مثلا وچ هواديت چیروکا شانوی وان دبکو درفت نبکو ایرو ببن میوانی مالیم هنکی جویش تناس بکن شو تريد إيصال
افجاره که کو مونودراما تی پیشکش کردن مونودراما دجی تدید چیروکی میشانه به گشتی جی دگلک زاویه دا خنیزی که هفت دیگه ای سال ما خواست تایبت جبو کو مونودراما جی گرک بری حیوات ده یعنی 2024 هات بالدار خستن جبر کو روشا شرو او چه بو من نکاری بومدار بخنج بولوژی مخست روژا وقت دویجی فستیوال شهیدیک دادا شخوا تدید دوشش کومیدی جی تبلی مهرجانه بون او جی وقت مهوان بون جی سویدا بو جی رقا بو جی روجهلات بو جی سلیمانی بو جی کرگوکه بو دفرده گلک چیروک هبون چیروکن هری بقیمت و بقدر تایبەتمەندیە مۆنۆدراما هەموو حسیە ڕۆحیە یعنی سیراعە دناوبەرە کەسا بخۆدەیە یعنی بهتری ویناگی یە هەری محوەرە ئەساسی کەسێک و دلەیزە یعنی کەسێک و لەسەر دکێ یعنی نیقاشی وەختە دەما بابێ خۆرە دکێ ئێشا خۆ دەبێژێ نەیە بابێ خۆ دەبێژێ ئێشا خۆ دەبێژێ دانوستاندنی خۆ بە مالا خۆرە دکێ دانوستاننا به جواکا خویا در دوری ردیکه جبر کو هر دیسا لید وگره چیروکن های بهتری وینا که لسر جن چاوا کاری بیل برخو بده چاوا کاری به هیویا آوا بگی چاوا بهده کو در دوراوی دخوازن د سلاداری سر بکنده اما او به هیوین برخوداری هنه هیوین کو وان خطی کو دخوازه دسته سر جنه بکی و بشکینه د چیروکان تقریبا یه هری بهتر شواتید چیروکن فردن یه بهتری نویسکاری وانا که سوری بون و عراقی بون هن جوانا جدر بی وقت بیجه یعنی سیر بیانا که بهتری که ایشا گبتیرا درباس بوی یعنی دلجان شخصیت عوی دچاوا قریب و صراعی بنفس اخوارا بکه چاوا قریبون تحکمی لی بکه چاوا قریبون وی کسی به اراده بهلی چاوا فردن شهناز چاوا صراعی بکسیت اخوارا بکه مقابلی خود بینی چاوا پیرا بکه چاوا کسی که جدر وی خواه چاوا بهلی که قبول بکه به یک بیرحه که کاربی جیانا خواه بردواب بکه ده نفس همان دمی ده کسی که دناوا شرده چاوا هیوی خود چه بکه چاوا بندواریا وینا که جدر و هوه چاوا که لحنبری سیستم این که رش و نراستی لحنبری وینا که چاوا پرسنا خواه بکه ده ورده ده مونودراما گشتی ده چیروکی هم جنه بون هم ولاد پاریزی بو چاوا ولاد پاریزی خواه بده پیش چاوا برخودانه بگه چاوا هیوین خو آوا که دهندری خود کو کاربه لحنبری سیستم کو های وردانه جبولوژی هر پنج چیروکی ما تقریبا نزدیکی هبون همو جی دروشا برخودانه دبون دروشا کو کاربن چاوا کسایت کی راست کسایت کی درست کسایت کی کو کاربن تفاصیل جیانا خو سراست بکه چیروکی ما جی همو جی تقریبا دو آستا کو قريبون جبر نفسنا جبركو هستوارينا جبركو شخصية إنسانة قدنا برا إنسان يك هيا باشا يك هيا نباشا ده الشخصية إنسان ده أف هردو صراع قدنا برا وادا چيبون يقول چيروكي ما بقشتيجي أف دانا بيش يعني وكا غير همالينجي قوتي إنه چما جن تيزو جاندن كي سبب يعني جانا جي لدردورا جواكاوي دويني جانا جي لهندري لجمعي بخدميني جبر حموجي چيروكي ما حمو چيروكي جواكينا دجواكي دكو ايشو زحمتي و دسلاداري لهمبري جواكي هاديه ايدي بو چاندك ايدي تنما دخوازوي چاندي بگوهاري دد بيجي قي درستا راستا او كار ولد دي مشاندن لأما امنها دريا شانو دا ان بيجن انفا چيروكي هاي ايدي نما قبول دكن يعني بلا نبي چاندك انه جن جشكاتيا خدا وري زوجاندن دي چيروكي خدا اند بيجن بلا نما كسكي شروانكي بيزراف بي دي چيروكي خدا نما بيجن كسكي مي على طول طرف ميدي تر مسيطر بسرما كو كاربي ام بإرادة بمينه
يعني هر چیرۆگێکی دێ چیرۆگێکی مەی ژیانینە یعنی دژیانێدا دەرباسکەن هەم وڵات پاریزیە هەم وەکمی ژیانی تێنە مەشاند. بەێ ئەم بچن دۆسیە خۆ تەماشە بکن پاشێڤە گەرم ڕاستی پرسێکی پر گرنگ هەیە خوازم تایبەت ji مامۆستا بکەم بینەرێ مەشخوا دۆسیەمە ئامادەیە دۆسیەمەیە چیرۆکێن زارۆکایە کامبنەرش بۆ بێ هەفتەیە چیرۆکش بۆ زارۆکە تێگوتن. تەماشەوانی مەی خۆشەویست چیرۆکە ئەمە ئیرۆ لەسەر بە کورمانجی ژێر دەبێژن کوردی دەک و دۆلابێ هەنێکی ژنان بێگومان یعنی نەپەر هەندێک جوان دنیای هاتیە فێمکردن و خەڵکێژی سەرێ خەڵکی هاتیین و دەک و دۆلابێ ژنان جارناژی هەیە دوبێ یەکی گوتیە ئەز بخوا ئەزێ بگەڕم gelekî li gundal wara li bajara divê ez bigihêm dawiya dek û dolaba û ez ê gişa bihejmêrim ez ê bikim pirtûkek û ez ê deynim divê ez nas bikim. Divê çûyî vir diçûyî gergayê bi roja bi meha bi sala mayê giyayê encamekî got bi Xwedê ez mi dek û dolab gîş dan hevdû xelas bi dawî kir û kir pirtûkek bê kir tiştek elmûm dawiya yanî. Dirê gundekî warekî cem dostekî xwe xêrhatina wî dikin kêfa xwegekî jêr tîn tu ji kutê tu li ku bû tu nexuyabû bê çîroka em dû dirêjî çîroka te çi yê tabî li wê malê gelekî mûn dikir wek malbata wan bû yanî mervê hebûn dibê bi Xwedê ez li dek û dolabê jina min da hev min giş dawî kirin tiştek nema min xwejê xelas kir û ez ê çareseriyê ji wan dînim ha got bira çawa ê dibe ya şîdî saeta te xweş tewlo kirbî jî ême bixwam nikarin tewlo kirbî saeta te xweş dibe elmûm zilam ji malê re ji ehlê mala xwe ji kufletê mala xwe dibe qedrî bigirin xwarinê bidinê bera xwe bişo xwe veşo ne mirovekî bî yani ne xerîbe dibe ca jinek ji wan jinê vê malê wilo jinek şehrezayê zanayê xwest wilo û jêr bêjin û belengaz û ka tu çi feqîrek te tek û dolabê jinan dayê hevdû ka tu çi belengazê rabû jêr got xwarin danî ber û jêr got wana tu ji hemê eqlê xwe te yeqîn kirî got te bi dawî kirin tek û dolab dibêj mir qal jînek ema hingê zgeriya me û hingê çûmû hatime min dawiya wan anî jinik bê bisekin ez ê îro vîya li ber xim got vîya tiştek nekiriye radibê ew jin xwe dixemilîne xwe dixe temtêlekê wilo yanî gelkî rewşa xwe xweşik dike û li ber wî dirûtê jê wek dibêje bi mexsûsî wilo dike bi taybetî ji bo wî tev bide ji bo gojêr bêjin û te tiş nekirî ha ew mebesta wê ne xerabî ye dibê wexta xwe dixe temtêlekê xwe dixe spehîbûnekê li ber wê dirûtê dibê ew camêrê anê mirov e insan e حبكي ولو دلي خلطو ملتو دبي يعني بقالي بيجني دري ليجن بيعنك يلي بيش داوي دخينه ويدنا فخارني دي سر وجهي وردك دب قرب على غيب بن حمد دمو بن قرقم خير تشهي خلب وافتين تشهي ايبي فقيرو ترشياق وخدي اسكتم وقت بيجي يعني هالوسط قلتي زحمه يعني كيماني فايا وقتها خير تشهي تشوبي تشو قرقم dibêj duwirde jina wê malê a zane û şehreze çi got got tiştek nebûye got vî camerî me xwarin jêr danî û xwar wellah gepe gowro di qirkayê di asê ma got ber di ma got nema jê derket got rebeno got hema heya Xwedê qewet damê got tepeke nav piştayê xist got heta got ew gep ji qirkayê derket û rehet bû got ha ev tiştek zêdî wilo tune ye û ebeden camêr layê camêrê bi Xwedê hal û mesele wî got ne tiştek me got ka min ê bê çi bûye xeberim ma wilo cê xwed ma wilo wek dibêje dora îvala bû rabû wê jinê jêr got tê û ne sed hebê bi te karin dek û dolabê jinan bidin hev derûnê û carek din wilo nek û dev ji xwe birt dê divir de temaşevanê hêja yani belê yani nexweşî em bêjin jî hinek ji jina hinek ji divan wara belê tiştî wilo derbas bûne
ایشا وان دکو دولابا عشیر ایشان دنه ملت ایشان دنه خل ایشان دنه ام هیویدارن گو ام تم جی هر دکو دولاباره شیار بن ای جنابن ولا ای میرابن ولا ای حرکسی بن و تا داویا و جروک هات هم بمین خوشیه ده تا جارک دم هدو ببینن حرکات و خوش بن هون هر شاد و بختور بن بخاطره بینەری مەشخوا ئەم ژی دۆسیا خۆجی بەگەریان مژارە خوا بە هەورە بەردەوام دەکەن مامۆستا ئەمووی پرسا خۆ بکەن مەسەل ئەزوێ بپرسم هەفتەمین فەستیڤالە هەفت جارن کۆ فەستیڤالە شەیدێک تا هەرە کۆل لەسەر خاکە ڕۆژاوای کوردستانê تێیان دارخستن بەری نها مۆنۆدراما مەسەلا تنەبوو سەدەم چییە مرۆڤ دikare bêje sedemên wê duwarê yê ku mesela ev kesê şanoger nexwendiye nebeşîwiye nexwendina wî ye kesekî hema wisa ji nava civakê derketiye kesekî got derfet ji tinebûnê hebûn mesela li cumê hat peyda kirin tevgera me ya çand û hunerê jî derfet mesela dawan perwerde ji wan re vekirin yanî em mînak bêjin niha kesê ku li ser dikê şanoya xwe dide pêşkêşkirin kêm zêde ji wan kesê ku ev beşîhan qet nexwendine mewhîbeyek fitreyekî biçûk dide hindirê wî de hebû مامۆستەی وی هەواڵی وی جڤاکایی ماڵباتای پێرە بوو ئالیکار حتا گۆ بوو شانوگەر ئەم دکارم بێژن ئەف خەلفیاوی هەیە و li گۆر نەڕێناتە بسەرکەت ئان بسەر نەکەت بله شخوته دید نگو مونودراما نبو مونودراما تایدید هن کسایتم هنک شانوگری ما هبون آستیوانک همه جبر د فستیوال دا درباز دبون لی جبر کو پیوان تایید فستیوال هنا کومبون هیا و مونودراما هیا جبر دنیکاری هر تکا وکه هفلی بکه جبر ویجی ما نخواست کو انا مونودراما درباسی فستیوالی گشتی کوما بکن کوم جی نه شخصی نه دو نه سه چهار ده هنا ام مجبر پیوانی ما گو بجبر کو مونودراما کسک تنید لیزه کسکی تنه کاری تحکمی بخیر یعنی دالی سنوگرافیا دالی گلک تشتا دیکور دا او باشقی کو گلک شانوگر لسر دکیه ببین جبر دنافر آوادا وقت دبیجی هرکی برنگه کیا يكون حقي خو زيادة عاصتين يكون بلكي دقيقة بكي شانوغي كي بيشتغل اما كاسي مونودراما بي تقريبا نيف ساعات بين نيف ساعات او اخر هيك تشيلو 5 دقائق تشيلو 5 ساعات بي او داخله جبر دور حناجي شانوغر دسبيكا كود كفنا شانو دا يكي كل نحاكم خوبه يعني ناكفي جوي الشانو دا جبر ويجي ما خص ام فكري ما جو جبركو هيدي دوا كومادا کس نقوله وقت بیشتر گاونا باش تا بیشتر ایدی تجربه کردنا ایدی جبر کود عالی پرورده دا یعنی بری ما پرورده چه ندارم بری تکسی ندخست وقت امجد بیشتر پروژه بده پیش آن ورشا آواب که آن دبستان آواب که جبر کو کسایت دا پرورده که یعنی ها بر که این سالیه کو تولی بونه هموج زاروکتی خدا چه بونن خلاله 13-14 ساله دا ایده شانوگری ناس کردن ایده پیوانی مم تمثیل ناس کردن ایده علی خوی زانستی دا گاون آویدن د علی زمان خوی کو چاوا غربن با آخون ایده گاون آویدن ایده چاوا غریبون در دوره خدا چاوا تکلیوش در هنری وی چاوا غریب هبدرن ایده غریبون چاوا تکست خواب نکنه جبر اوج مهمه یعنی اگر کو کسک گاوه که پیش نکه و علی زانستی حتی نماکاری تکستا خوب نخیره حتی نکه در هنر نکاری شاگرد یعنی ممثل خواه یعنی بناقینه جبولوجی گاون باش هات نابن قاعده هذا اباگر اما هي نکاف یعنی هي نزیده یا جبولوجی ام د اصل می مهرجان دجارنا جي وقت جبر کو جاره یکیا نه او استا کوما زیده خو جبر چه ام کیف خوشم کو او اس چه بچمانی شاگرد کی و زاروکتی خلال 10 ساله د شورش دا ما کسی که نگی زانست آواگر گه پیوست بکو انو ام مونودراما چه بکن جبولوجی ما مونودراما باشقا ما فستیوال کی تایبت جر چه ما خواست ایدی آسی واورنه هی بهتر سر و کار بکن یعنی گله جوانا فرضاً ما مستحملين يبخو إيدي درهناريا خواكر يعني از بيجم ما مستا شخصان وي درهناريا خواكر
هەواڵی مەیدی ترژی شاگردی دیژی ئەوژی بوونە ئالیکار و ئیدی دەرهێنەریا خۆ بکەنیمانەی گەهانە ئاستیا خۆیان علمی دەژی گاون باش ئاوێتنا بۆ لێژی هەگەرکو مۆنۆدراما دەبێ هەنێکی دالی زانستی دەخۆ پێشخێ دە ئالی تەوری دەخۆ پێش بەخێ دە ئالی لیاقەتێ دەخۆ پێش بخێ ژبەر مۆنۆدراما لیاقەت ژێرە دوێ یعنی چاوە دە ئالی سپۆرێ دەخۆژی هاتی بکێ دە ئالی نەفەسێدا ژبەر 45 دقه ئەفکە سەر دەکێ دمێنێ 45 دقه گەرەک نەفەساوی وەکە دەبێژە هەبێک و کاربێ بەردەوام گەژبەر بەلکی هەیە ئەv شاگرد هەکو نەپەروەردەکری بێ دنیێ دەمی خۆدا بهنای بچکێ ئیدی نەما کاربێ نەفەسای هەیوەرێ یعنی وەکت بێژێ شاناییناکی تێم ببێ ئاستاوی کێم ببێ ئەمما یەکی و 40 دقی 45 دقه و سعاتێکی بمێنێ هەن نەفەسێکی درێژە حتەکو کاری بوو بەردەوام بکێ و پێش بکە لێژە ئەس دبینم و گاوێکی مەزن یانی گاوێکی گەلێکی باشە ئیدی ئەم عردێکی مەزن ئیدی ئەم ستێردا دەرخن کەسادا دەرخن ji ber çawa bêjme tenha di gelek şanê me de şanê me wilo maneva şartî nebûne milkê civakê yani gerek stêrkê me jî çêbin êdî vala hemalî zanibê ku şanogere mesuliyetayê mestir bû mesuliyetayê me erkê mestir dibe êdî nebêje va min astak bir ez herim pal bidim malê ne gerek em bi mestir bê gerek êdî hêdî hêdî bibê mamoste şagirta ava bikil derdora xwe eger şagirt ava bûn mane hingî encama xwe gir ئەمە وختە و ئەس بێژ مەڵست تەنێ مەزن بوو مە تەنێش ئاستاکستان معناکە تە مەسوولێتە خەپێک نانی دەبووی ئینسانێکی نەبووی فداکاریت نەبووی پێشنگ نەبوو ئینسانێکی گو جیلێکی ئاواکیش بەر نها شانۆگەری ئەم پێشنگتیە جواگێ دکن ئەم نادبێژم وەڵی ملەستەکە کردوە چوومە سەر دکێ و من خدا خویا کردم خلاص نا ئەرکی مەستەر دوێ هانها ئەم گەهانە ئاستەکە و ئیدی ئەرکێمە مەستەر بووە نەوەکە بەری ئەمێ گروپێکی تەنێ ئاباد بکن و خلاص ئەرکێما مەستەر بوو وەختەمە منەوە دراما دەرخست ئەرکێما و باریمە زێدەتر بوو ئەم بێتر گەرە کار بکرد بەێ جیشانۆگەری کۆپەشدار و بوژی ئەس باوەڕکرد نەژبیر ینی دریا بەرنمەیەژی دە وێ نرخاندنی خۆکر و گوت قەت کاری شانۆ نەکریە تەنێ درێزە فیلمادە تەمسیل کریە یەکەمین جارە شانۆ و مۆنۆدراما دکە يعني قدر نكت يسر دكي او نكريا وكو قوت يعني راستي قافكي برمزنا وقافكي برسركفتيا لكيلك اويجي يعني راستي باري وبرنامج بويا يعني الصالة بيدا استكي ايصال قلكي باش بو لدي الصالة بيدا جركه هين تربه او هين باش تربه همانين ازوار مجموعه ازوار برسم لجورنا ريناتا او شو باندنا تجي مونودراما ايصال رولكي تشاواليست رولكي رغمي وقت معني سر زمان مثلا بلكي خوندنا وان او بود زانينغا هذا نخوندن درسين تايبت نستن دبون اگر بيجن جحمو كسي جو بجدار بون كيم زيده هن يعني خوندنا هن موهبه بو الجموان بيشبو والجورنا ريناتا افغافكي تشاوابو قالوا افغاف بالسركت انا بله شو شانوي مونودراما هلبت مونودراما هنركي جلكي زحمته گو کسک بده پیشیا خواهدی او لیستگوانی گو بریاری بستینه کو شانوی که مونودراما پیشکش بکه بارکیش خورچید که دست بکی او بار باوی که یعنی گو کارو به ما پیش در رانه وسته نتانی مونودراما که پیشکش بکه و ایدی راوسته باری ویزه ده تر ده شانوی مونودراما وكي ما قلت خو الاستقبال كتاني زحمته نهر كس كاري يعني شانويك مونودراما بليزة أو الاستقبال جو بليزة جد في خباتك وي شانوغري دريج هبه يعني ام بيجن خبرتك وي باش هبه هل بتشخو موهبة أو سركي بهرمنديك وي باش هبه جوي كاري حزبك وكارب وشانوي بسر بخينه از نکارم هوالن خوب نرخینم یعنی بجم افشانو باش بیان نباش بو لی لگوری تشتا هیو تشتا کومدید یعنی گاوه کی باشه کو فستیوال تایبت بشانوین مونودراما چه به همی رنگین شانوین نه تنی مونودراما شانوین خیال زل هن شانوین بدنگ هن بانتومیم هن شانوین دیتر هن یعنی امکارن فستیوال تایبت چیش بو یوان دبکود سالن بدل دار بکن لی تایبت بو مونودراما او کاره لیستگوانین باش درخینه بده پیش تایبت یکو دبکو درولک بچوک دبلی زن کار به بهرمندی خو پیشکشی جماور بکه لیدما کو در که سر دکه و کی ماموسجی کو 45 دقیقه نیم ساعت 20 دقیقه بمینه و کار به بهرمندی خو درخه پیش بری جماور و کسن آماده
گاوکی باشه ویدارم کو نراوست راستی و ددمین پیش ده فستیوالن جداتر جی چه ببن. بله. ایش و نخوشیه و آزارن ین چیروکا یا شانویاته رغمی که مثلا بیجن جدی رو که حطانی نها جنن بیانی جنن عرب جنن کرد بحمو بشه و بحمو ربازا تکوشین جبانا ویم جاره هانی کرنه لگور نرینا و جبر کدی سابورو جف يعني مثلا هنجي ام في اي شاهان دكشينن رغم 13 سالان كو جن تايبت لروجاواي كردستان الشر ذي مجارة هاني دكا شر كو كتشا و كتشا خشكا و جيراني و بفي 8 زاروكاتي ورا زوجان دن شر و دكا لهنا روجاوا ميا سبب چيا قالوا لغورنا ريناوا كو هنجي مخابن يعني حرتم حرصالة مويد بيجن بهيفينا كو ايش وازاري كو ام دكشينن وكي جن ايصال تشيبون بداوي بن دصالة بيدا نبل نين دوباره كرن لهين هيا نواجفا كده مخابن ديارديك وكي ما دسبكي جيغو تينجي بلاوي هنجي الناف جواكا ما تايبت جواكا كردي فتقرأ وان عادات وتقاليدان چاندا كوامل سرخدي بونه ذهنيتا كوامل سرخدي بونه مخابن يعني از نکار ملکی و برسوا خوش و زلال بیجم دبکوری خستن جنی یانجی کسن پیوندی دارن بماف جنی او کاربن بهتر تفاصیل یان هرگلین في مسألة بربار بمكن لي لقوري ليس كامو تشيروكا كو من ليستي وتشتاكو مديتي دناف جفاكا خدو وتشتاكو ام دبينن ودبيزن سدمين ويهلبت او عادات وتقاليد كو ام سر خديبون بصالان جرت في راسي كوج خلي بيراكرن دبكول ناف جفاكا مانكي كيم بون اللي كان جي نادي تر ام بيجن هينجي هي قالك كارجر دویت عباد جیفته خواستن جهلا کسان تکل داری کاری جنید خبتن او سمینرین هشیاریه چه ببن حتی نیم بیجند آلی زاگونی ده جیفتشت ورا اکتیف کرن او جزایان جی او مخالفین خورد الوی کسی بکن نتنی ام ببیجن کسی کی کوجنک کشته با 6 ماهان تکه و زندان دو سربست ورا بردان و کوچشتک نکر با دوی او جزاين رادع بن وكي ام بيجن لسروي كسيكو في سوجي ترحق ويجن ده بكا دركبه و ورا راك هاندن نيه شارتن جبر اف دريا راك هاندن يرجي يعني بيكتي او هشياري او ترساكو دندرجني دي او ما ترسينا ويكو ناخذه زورداريه بينه زحمتيه ببينه ونبيجه جبر كسين در دوراوي نوی اف تشت يعني زلال ببن شهر كثيرة هیوی دارم کو کسین کو تکلداری کاری جنه دخبتن باش لوان دیار دارین کو مخابن ایدی بلکو او دبجون هاتیه جبیر کرن یانجی پیشکتن چه بویا و گلک ریک چه بونه کوجن کار بن دنگی خواب گینن مخابن يعني دوی سردانا وان گندوارین بچوک بینه کرن وان گندوارین کو هنجی اف تشتی چید بن او مالباتن کو هنجي باوري اوان بما في جنين ايكرن دوي افتشت يعني بيجن حدك يانجي راوست تايبت جي در حق جنين دجبر كو سوجك جزاء لسرتي كرن بله تدي جارنا امواجي دي بين دنافا فيلم وريزا فيلم وشانو يادا هن مجارة دن بيش مثلا يكمين مجار يا بدي وقت البنات هبو بزماني عربي بيجن كو كتشا هكر جير دهات كتشك بايا بالصاغي ويدخستن بن آخي اف مجاركي نمايا ايدي بنواجفا كامدنا مثلا جيكا فنترين اجبري حضرتي محمد ورا اف مجار هبو بيرا اف مجارا هاني نما لهين مثلا دبرو جفا فيلم وريزا فيلما او يكا هاني جي تشد ديار كرن دبكو دهن آليادا مجار نما بنجي لي ام بير دخينن مثلا افسو جهان در حق جنيده هاتا كرن راستي بدوي هي فيدنا كو تايبتا غير مجرا زاروكاتي غورن زوجاندن ليدان ما في جن خوارن برجني ايدي هاجر كو بروجا شانوين ما وشانو غير جن وكي همالين وجنن وكي دي هاجر كو بكن وكي بير خستن با نكو هيا تنه ببير بخينن كان بتشن لدوسيا خو تماشا بكن باشي دوباره بتكرن بيناري مش خو دوسيا ما يا غوتنين بيشيا جي هيا ام تماشا بكن دوباره رو بتكرن
گوتنین پیشیان مد دوسیا خود دو گوتنین پیشیان یه باو کالان جوره آماده کریه قنجیا هری مزن زانینه مبستا پیشی مجوی پنده اوه قنجیا هری قنج اوب اوله تو بمروفان بکی اوه بزانین و زانبونه یه تو بزانین خود دکاری ریل بر هر مروفکی وکه داکو بهیسانی بگهیجن انجام و خوستکن خواه بوریس نزانان خبر ندم بنی بیران برواجی پند و گوتنا میا پیشی بابو کالمه دوی گوتنی داد بیجن جبر کو کسی نزان بیزانبون و زانین تفدگرن دوی مروف ریا نزانیا وان ده نمشه آنکو بزانبونا نزانیا وان نی خاپاندن بینەرێ مەش خوا ئەم ji دۆسیا خۆ jî vegeriyan em mijara xwe her û her bi mêvanê xwe re berdewam dikin mamoste werin cumwe em wê jê birsin festîval bi dawî bû û ji bona her şanogerekî heger bi kesayetî monodrama ew şanoya xwe pêşkêş kiribe yan jî wekî grûp ji bona wan xelat hatin dayîn دوی ملیحانه ده از وی برسم گرینگیال در خستناوی فستیواله و داینا خلاته هگر کو بگوتنه کی خوش به هگر کو بدیاریه کی کو کاربه جبونا خو و شیره المال خوی دالقینه د پیش روجه د زارو کی ببینن کو اف دیاری هان سرکده کی استندبه گرینگیا وی که هان وانگا وی هاند نفا جواکا روج اوا تایبت جبر کوچمان بیج روج اوا تایبت جبر کو جواکا روج اوا بقالي خوي كرد تايبت كو افتشتي هاني قد ندي تبون جي محروم ما بون سينور البيشياوي هاتبو دايل بله تيشوا جانا جي تكاركي دخوازي بك جبركو اركا كسر ملي محموكا الدارخصنا فستيفال الدارخصنا وقت بيجي تايبت مونودراما امنا وكا خلات تنيد بين امنا وكا پروازه که داینن دوی شواکی آن داری وقت بجی کولینه وقت السرفکه کیوم داینن جبر پشتی وی خلاتی چهه و بری وی خلاتی چهه جبر ام دماغته ام دویجه ام شانو پیش بخید نجبو کو ام کسی که پرورده بکن زانه به لاشو خوب استعمال بکن یان با آخبه یان بهنای دیچکی هناچکی آن کار به ساعت على سرد که بمینه نامینه وقت بيجا أم تآليك استراتيجي دالويكاري دميزان جبركو هاگر كنت شانو دكي شانو نجبكو هنر جبو هنريا هنر جبكو لبشتا لدردورة تجواغك هيا غلطك هيا كسكي بندست هيا كسكو بصالة بندست هر كس هاتيا چان داويا كو دشارستانية ديا هري پیشكتي خودي جها هاتيا وشارتن تی چی بکه جبر کو تکار به چانده بده پیش و به هر کسی بده ناس کردن تشکارو خبات جیره دکی ها بجا اف چانده هاتف چه تکار به بده خیا هم جیک جی دریا نویساندن رتی خیا کرد هم جی دریا دنگ بیجی دتی خود هم جی دریا از بیجمه تا گووند دتی خیا هم جی دریا شانو دتی خونده یعنی هنه جی دریا رسم دتی خونده دل سر و جواک تا ببینه وقتا تا جواکی دی هنگی مازامی کراهیاتا و پیشنگتیاتاش جواکی رشیا جباجی در خصنا ما جبو کو فستیواله که امدار دخل نجبو کو داویاوی از هره که خلاتا که بد میدا و او تنه که خوش به و هره نه ده مختاز خلاتا دمه ده از باری وی گران دکم ده مختاز از یکی دکم وقت بجی یکم از باری وی زیده تر باری لی دکم حتی اوری دخواست کو خلاطه که هیوی وینا خلاطه تنی بگیره لام از باری گران دکم ادو بیجم نه دکاره د آلی هنر خدا ایش و آزار کل سر گلت هاتی پیش کرن او هشتی دبمین بندست گرکت واجب خوبه که کتوا ایشا هم جواره بده خویا کر جگل خورب دخیل ضعیفاتی و زرافتی کتل سر سریتا
تخۆش بن ڕاکێ و تزانست دەبێت و تگاوا باێژێ و ji bo ku tu civaka li pêşiyata desthiladarên pêşiyata yan gelên heyt ba bidê naskirin ji ber em duêm jare de lê dime ne mijarekî ku ez dawiyayê xelat wela çîrokata xweş wela çîrokata gelekî spas wela te zanî bê bimesilê wela te zanî bê em ne ji bo wê nagêtiyan ji ber bingehekî ji me re heye em dixwazin di rêya hunerê de çanda Kurdî çanda ku em difikirin ku em avajî bikin yani her çanda Kurdî erê rast e ji ber dîrokê di meyzênê her kesî qebûl dike her kesî di hindirê xwe de dihewêne dixwaze bi her kesî re jiyan bike ji ber berê de jî jiyan kiriye demexdan hem li Mezopotamya di meyzêne civaka Siryan, Ereb, Ermen, Aşûrî, Kurd her kesî bi hevdû re jiyan kiriye yani dixwazim wê civakê vegerêne yani wextan ha îro em dibêjin festîvala me em dibêjin netewa demokratîk mena dibêjin çi em bêjin gerek Dirzî werin gerek Elewî werin gerek Siryan werin gerek Ermen tevlî bin gerek herkes çîrokê xwe bêjin êşê xwe bêjin ku em karibin nimevekî me yan bikin em karibin hêza xwe ava bikin em têkuşînekê bikin ji ber wê jî yani em xelatê ha belkî remzî ne belkî demek rojeke duwa siya ew xweşbûna wê diçê bes erkê teyê insanî çawa ye ha rast e belkî em gelek cara difikirin em gelek cara jî wek qomîta wek tevgera çand û huner em dibêjin gerek festîvalê me nexelat bin spasî erê em spasiya bikin ku kedek dabin karekî baş kirbin serxwe teebî bin ku zanin ku wacibekî waye ku hunera xwe bidine pêş li em ne ji bo yek û du û sê ji ber bo yek û du sê ji ber wilo jî em hêdî ji ber ku sîstemê ku heyî ji ber ku herkes dibêje ez û yedî tune ji bo li sîraekî ne baş çê dibe kuştin çê dibe tinekirin çê dibe îdî çantê ne tinekirin miletê ne tinekirin em jî bes bo remzî bo adetek yani bo adetek di nav her kesî de enû ev insane divê ewel bê ne ewel tekeş me ewel nê tekeş me yekemîn nîne dibîstana de wisa hebû pir yani yani êj dikişandin yani hêj ku civak bi xwe hemberî hev dêr yani gelek ji festîvalê em dixwazin xwe ji vê êşî derbas bikin lê em ê çawa karibin hêdî hêdî vatine bikin em ê çawa hêlin ku va adat û teqalîdî ku me ji desthiladara gertî me wekekî ji xwe re çandek em dixwazin wê çanda ku nedirist em ê rakin ji ber di nav me de neyek be ji ber erkê te erkê xwe rabê tu dibînî tu kesekî ku dikarîbî civakekî rast aştiyana mafê te werî xwestin gerek tu wacibê xwe bînê tu erkê xwe bîne ji ber wilo jî niha çima me got kesê ku niha me kirina me monodrama de pêş me erkê wav girantir kir me got gerek hûn erkê xwe rabin lê bu wek adetekê em bêjin xelatek filan kes ve xelat lê ji ber çi enû gerek em spasiyê bidine de yanî mîsalan em niha divê karê ku heyda evvela hemelî meddayê de ji ber ser xwe hinekî tehabî xwe êşan bi karê xwe re ew wexta meddayê de ne ku enû ji ber jî pêvenîn û xelas bila herî mala xwe na gerek erkê mestir bê bêhtir ser xwe bi kar bikî karibê îdî neqandina çîrok çina ziraviyê ku li hemberî me têne meşandin çina ez xwenekî naz bikim ez wek insan ez çima ez çi jiyan dikim ji ber çi jiyan dikim jiyana min ez gerek ne normal wilo adî bimeşî wek dibêje wilo teknîkî bimeşe ji ber wê jî xelatê ku me dayî jî wek barekî me zêde danî ser wan bi lêwanakî ku bêhtir kirin kar bikin û hinek kesin hebûn xelat hadin danî ji ber ku çi ji ber ku dîrokeka wî heye dîrokeka wî insanî heye di kar û xebatî de di alî hunerî de jî hatiye di alî hunerî de em dibêjin spas alî hunerî lê gerek digihabê astekî bilind bibe mamoste ji şagird de vêce ava bike ji mafê me jî ye ku em jî hesaba ji te bixwazin mafê me jî heye îdî em hesaba ji hevdû bixwazin her yek ji me em xelatê bidine de gerek îdî karekî baş bike cîlekî ava ke nifşekî nû ava ji ber belkî niha belkî di monodrama de cîlekî nû hate ava kirin cîlekî nû saleka dîtir gerek cîlekî dî çav lê bike ew jî xwe pêş bixe ew jî gav nava bije yani xelatê me ku hatî danîn jî li ser kedê hate danîn ser kedê hate danîn ne enû ev baştir e em ne baştir e kesek ku ke dayme dawa فکرandinê we henê di pêşa rojê de hûn vê mijarê ji holê rakin belê mesela ez tiştekî bibêjim me te dîte behsayê kir yekem û di do sesê
نتنه لرجلات نافين لجيهان جي هيا يكو مثلا بيجنها هجركو شانوين وكي دندك يانجي مثلا هنرا وكي دندك يانجي سبوري دكا سر اصلا جيهاني جي او بشي هاني هيا يعني يكو دوس السي جارنا تدي مثلا دخوندني يجد هيا نا مثلا جواكا السوري تايبت شقيسه ايشو ازار جوي مجرا هانيك شاد وقتا گو مالبات بدی تایا جیرانی وی یکم درکتیه زخت الزاروکا خو دیگر هگر کنه مالبات با زاروک بخو زخت الخو دیگر چما حوالی من رفید یکم امز دویمم اف مجرا هاني جارنا پر زراري دك فكراندني وقت بشروجي ده هي كون شغلي راكن شو يعني هرتشتما امثال في اساجه ام جماعه كومينال يعني ام دخازم بحافدوره ام بحافدوره بمشن نيك بيش بيك لباش به شبر وقت ما يقدا بايش او خلصر جواكا خود دبيني ويمال باجي دبيچن دبي هركز دفتر فيجي ده جبر ام دخازم بحافدوره كان يعني نها بلكي مد كومينا غوفند ده ما ايصال ما خلات راكرن ما قوتشه ما قو غركم حركه يعني غرك كسكو ايدي دليزي جي نجبو خلاته بكي نجبو حتى كاري مين هاجي ام نجبو فستيفالي بكن يعني اذا اركي خو بينم دنافرا فستيفالي ده غرك شانو بردوام بكي يعني الكولانا بي نا ايدي ازبيجم والله خلاتستان جبركو ازانه بنفرضن هر هايفه كي هر دهايفه اشانو كي درخم دناف جواكي دا پیش بخم ایده از شانوا کولانا آباد ما اش شانوا وقت دبیجه هم دهندر قاعده سالاده هم جدر و قاعده آباد اف پیش روجش خوا یا نقطه ما هر استراتیجیک عملیات فکر لوق بو عادتك وتقاليدك ياك ودوسي هيا لأمان همج جوفند دست بكر ما جو خلاتني نجارك هركس تفليبه بتعبه خب ايشنه چه تشتي بيويست بكو ايده ام ذهنيه دي دورنا وهاد دشانو دجي دشانو دجي بيار ما هبكو ام نما خلاتا بدا لي جبركو عادته كم سر ما هنا د سيستمان سوري دهابو د سيستم عالمي دهابو امتين يكو دنا ما دجي عولدو عالمينا يعني ام زبزو نكر ما چاندا زبزو حدا كي جاردن جبر و بسكريك دارك هذا نجبر هركش مواد شجاعية اشتي وقت هذه جا قبول نابه وقال جارجي كم تخنقوا ميتاب خدجي جبركو او ذاكراوي اولو هيا او بيجنا بخلات شي نابنا ولا بخلات جي شي بي امكارن بهبدورا وكيف واشيو وامكارن هفدو بيروز كن يكو كدا هري زيده دايم كارن هفدو بيروز جيك بله ارمان جن يكو دي دوس سي او بوكو يكو يقدر دكذا يد دو يعني جويت اشتي حزبك او سركار بك دي بيشروج تخو بكينيه لي مخابن او ارمان جاهاني بيك نهات بو تشتكي دجبر وزرر كر بو كسايتي بو كسايتي هر كي تخوازك كسب دي بيش نجباك نقشتي بدي بيش ام دجي كو كسات ثاني وري بيش ام دخوازم بهافدور افكار من كاري كي باش بله راسته امور جنتا همالين جرينجيال در خصنا فان فستيفالا بيرا جي مجرى خلاته نارينا تجبو ايشيا شخوا جرينجيا فستيفال مدنا وخفتني خد هلبت عنين زمان جرينجياوي او كو حمو ليسكوان حمو درهنر حمو كسين دواري تشانو تا خباتت كن ورنجل هاف ببينن شانوي هاف ببينن جبو خرات كرن يعني اس تكرم بجم سبا جبو كوميتايا نرخاندني شخوا او خلاجي طيبت بوجو كوميتايا نرخاندني ما مستجيزاني سر باشترين أداء كو جواز بيان مميز بو كو هجاي في خلاتي من ديتن نيه كو بسر نكت يانجيه كو خلات ورنقرد أو نشانو قريان نلي السقوانة مخابل ملكي شاش تفهم كرن بنرين أما بسر كفتن أما حمو هوالي المنين كو بشتار بون حمو بسر كتن از كارن فيجي فيل سر خلاتي بيجم وكيدن قلقي سباجي جبو وجبو ويدر فتاكو دامكو سربا آخر كلكي سباستكن أما بيتش لدوسيا خو تماشا بكن باشي فتقرن أخفنا ويداوي وناميا وبهفرة قداريتكن بيناري ما دوسيا ماي چان جي حوالي مجمر آماده کرنه كاملي تماشا بكن لي باشي بيقومان وفتقرن
عش خاطر رزق قميش ناكي آخلو نادي بشتني هو ربن وقدي يا خي هو ظالم يقلي قازل لو ماج منك مشون غاري سب خنشر المخنز راناب كي لك وي لو جتنشتي ما يا خي بخزال يدينو خزال مخيدي بيودي اخلو مرأة وانا يا خي تبريك لي قادر لو ماشي منك شابي خزالة من ربيبو دلي خزالة مسكنيبو فبالا خفضي هم لسير ربيو هم لكويم بینەرێ مەشخوا ئەم لوە گەریان نەئەخافنا داویە میوانی خۆشی ئەم بەهێورە گۆداری دکن مامۆستا بخوازن هەری داوی تشتێکی بێژن بانگەوازیەوە و نامەیەوەژی هەبە کەرم بکن شۆتی ساڵە یەکەمین بووکو ji Rojhilat ji Başûr ji Swêda ji Reqa tevlî vê festîvalê bûn xwesteka me weke dibêjî hê ferehtir bê ji li Kîdê gelê me Kurd hebê karibê xwe kom bike û şan û ji xwe re wek çandekê bibîne ku karibê pêşengtiye bike û him jê karibê weke dibêjê kombûneke çê bike ku ji em îdî xeta şan wa Kurdî jî bidine pêş ev erkê hat kevê ser milê derhînerê me da nivîskarê me da lêstikvanê me îdî xeta şan wa Kurdî bidê pêş îdî ku karibê herê Kîdê bi cilûbergê xwe bi çîrokê xwe bi hestê xwe her kes lê me zêne bêje ev şanwa Kurdî ye banga me dî ku em karibin di Sûriyê de netewa demokratîk ku em karibin her çanda ku hey li ser dikê werê pêşkêşkirin ku em bibine yek û em karibin bi hevdûra guhartina çêbikin îdî em nebibin wek leystok tenê em guhartina çêbikin ez dîsa dibêjim spas ji we re em vê festîvala li malbata şehîd Cuma xelwiyê ku me îsal weke dibêjî serna wek diyarî me da malbatê ji ber ku kesekî şoreşger şanoger ku karî bû bi sala kar û xebatê bike û pêk bêne heta dawî him li ser dike û him li ser qada şer jî ji dijmerê xwe pêk bêne wê şanwaha em li malbata wî pîroz dikin û ji xwe yê ku ev xet naşî mekirî ku hişt ku îdî em şano ji xwe re wek mînak bibînin em karibin şanwa Kurdî û şanwa cîhanî bi hevdû vegire din şehîd yek de em dîsa ji keda malbatê him ji malbatê re him ji hevalê wî rayî ku bi hevdûra sala kar û xebatê him şervanî kirî û him şoreş kirî û him jê şanogerî kirî em li wa jî vê festîvala halwa pîroz dikin û ji xwe em vê festîvala jî ku em dibên îro azad em ser vê dikê kar û xebatê xwe dikin li rêberê me yê ku xwedî felsefa xwedî fikir û ramanên herî dirist ku karîbû di xwesteka wî de ku cîhanê hemûkî li hevdû bi aşîtî û azad bi hevdû re jiyan bike em lê pîroz dikin gelekî spas dikin hemanî bixwaze herî dawî tiştekî bêje kerem bike gelekî spas bo vê derfetê helbet em jî hêviya
سرکفتنی جبو فستیوال توازن هیویا بردامی جی تایبت و جی دبیجن هیوی دارم کو ببا خالک ج خالن کو ایدی شانویا کردی بسر بکبل دورامه. گلک سپاس که جو پجداری آوا الواجی بگمان پیروز دکن هفتمی فستیوال شهید یکتا هرکل سپاس کن دوباره. سپاس. گلک سپاس. بینری ما سپاسیاوت کن کوب خوشی حتی وکیلیه هانه لبنت باش شکر. دوباره روزه که خوش و گش جواره هیوی دار دکن هر و هر دبیجن روز باش. Thank you.